Nyuma y'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abasirikare bagera kuri 4 b'u Rwanda, abadepite batandukanye ndetse n'abasenateri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bakomeje kugenda basohora amatangazo. Ni mu gihe ibitangazamakuru mpuzamahanga nabyo bikomeje kugenda bisohora amatangazo. Tugiye kugaruka rero kuri mu mitima y'abasenateri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bakaba bakomeje kwibaza ibibazo bikomeye, ese ukuri kwabaye igitambo cy'inyungu za politike ku rwego mpuzamahanga. Ese amahanga yaba yibeshya cyangwa ari kwirengagiza nkana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agahitamo kugereka amakosa yose ku Rwanda. Muri aka kanya rero nkambazaniye inkuru icukumbuye, inkuru yerekana uburyo ibihugu by'ibihangange bikomeje gukina ikinamico muri politike yo mu karere kacu. Turagaruka ku bihano bishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA ziherutse gufatira ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abajenerali 4 bakomeye mu ngabo z'u Rwanda. Ni ibihano byuje urwikekwe kubogamira kuri Leta ya Kinshasa yasizwe n'inshingano zayo ndetse no gupfukirana ukuri kwambaye ubusa. Ikaze muri ubusesenguzi bwimbitse. Ku itariki ya 2/2026 ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo w'amahanga OFAC byatangaje ibihano bikakaye bifatiwe igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abasirikare bakuru 4 b'inaribonye b'u Rwanda. Ni Major General Vincent Nyakarundi, umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka; Major General Rukika Rusisi, umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo zirwanira ku butaka wigeze no kuyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe Special Forces; General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda; Brigadier General Stanislas Gashugi, umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe Special Operations Forces. Leta ya Amerika ivuga ko aba basirikare n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange bahanirwa gufasha gutera inkunga no kurwanira iruhande rw'umutwe wa M23 cyane cyane mu bitero byabaye mu mpera z'umwaka ushize wa 2025, aho bivuga ko umujyi wa Uvira wafashwe tariki ya 10 Ukuboza 2025. Ariko se ukuri guhisha inyuma y'ibihano ni ukuhe? Kugira ngo tubyumve neza, reka twumve amagambo yuzuye kubogama yatangajwe na Senateri Jim Risch wo mu ishyaka ry'aba Republika, akaba n'umuyobozi wa komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena ya Amerika. Senateri Risch yasohoye itangazo rirata ubutegetsi bwa Perezida Trump na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio, avuga ko bavuguriye imikoranire ya Amerika muri Kongo binyuze mu masezerano yiswe Washington Accords yo mu Ukuboza 2025. Senateri Risch yagize ati, ibihano by'uyu munsi bitanze ubutumwa bukomeye. Abazica amasezerano yashyigikiwe na Amerika bazabihanirwa byikubye. Igihe cyo gukina cyararangiye. U Rwanda na M23 bagomba guhagarika kwagura ibirindiro byabo ako kanya, bagakura ingabo zabo mu bice byose bikikije Uvira. Abavandimwe, aha niho twibaza tuti, ese Amerika iri kureba iki? Abasenateri bakomeje kugaragaza kubogamira bikabije kuri Leta ya Kinshasa, bakirengagiza ko ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo gikomoka ku miyoborere mibi, ivangura n'urwango rwibasiye abavuga ikinyarwanda muri icyo gihugu. Leta ya Kinshasa yananiwe gushyira mu bikorwa amasezerano yabanje, none ko Amerika ifite inyungu muri Kongo yihutiye kwibasiye u Rwanda irushinja kuba nyirabayazana. Senateri Risch mu itangazo rye avuga mu magambo yoroheje ko Leta ya Kongo n'ingabo zayo za FARDC bagomba kureka gushaka gukemura ikibazo hakoreshejwe intwaro, bakubahiriza agahenge. Nyamara siko bimeze ku Rwanda. Ku Rwanda bo bazana igitutu n'ibihano biremereye, ariko ku ruhande rwa FARDC n'imitwe y'iterabwoba nka FDLR bakorana bakabipfuka. Uku no kugoreka ukuri ku rwego rwo hejuru. Si abanyapolitike gusa, kuko n'imiryango yita ko ihanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch itangaza za raporo zipfuye ishingiye ku makuru y'impuha. Nicole Wiedersheim, umwe mu bayobozi ba Human Rights Watch i Washington, yatangaje ko ibi bihano bishya birenze kwibasira ingabo z'u Rwanda gusa, ahubwo ari igitutu cyo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington Accords. Human Rights Watch irega M23 ibyaha bitandukanye, ikavuga ko M23 itari gufata Uvira, Goma na Bukavu muri 2025 yitabona ubufasha bwa gisirikare bw'u Rwanda. Ibishushanya uburyo imiryango yirengagiza ukubushake impamvu zatumye M23 ifata intwaro, aribwo kurengera abaturage bicwa urubozo umunsi ku wundi n'ingabo za Leta ya Kongo zifatanyije na FDL n'abacancuro. Ibi bihano bya Amerika byashyizweho bifite intego yo guhagarika umutungo
umutungo uwo ari wo wose w'abajenerali n'igisirikare cy'u Rwanda muri Amerika, ndetse no gukumira undi muntu wese yaba banki cyangwa ikigo gukorana n'ingabo z'u Rwanda. Bafite intego ndende yo gushaka guhagarika inkunga z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU zahabwaga u Rwanda mu bikorwa byo kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Bavandimwe, reka turebe ukuri mu maso. U Rwanda rufite amateka yo kugarura amahoro. Ingabo z'u Rwanda ni inyangamugayo aho zigiye hose ku isi. Kubona Amerika ishyira mu gatebo kamwe igisirikare cyubahiriza amategeko n'imitwe itwaje intwaro ni agasuzuguro n'akaga gakomeye cyane. Twibuke ko muri Gashyantare 2025 Amerika nabwo yafatiye ibihano General James Kabarebe. Muri 2025 umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo wakurikiye uwo murongo ufatira ibihano abayobozi b'u Rwanda. Ibintu byatumye leta y'u Rwanda ifata icyemezo gikomeye cyane, igaca umubano wa diplomasi n'Ububiligi. Ibi bigaragaza ko u Rwanda rudapfukamira amahanga iyo bigeze ku busugire bw'igihugu n'agaciro k'abanyarwanda. Kuko gitutu ibi bihano n'izi nduru z'abasenateri ba Amerika byose bifite intego imwe gusa: guhisha intege nke z'amahanga zananiwe gukemura ikibazo cya Kongo mu myaka irenga 30 mu gushaka gukingira ikibaba leta ya Kinshasa ifite amabuye y'agaciro menshi. Abanyaburayi n'Abanyamerika barwanira birengagije ko kuvutsa abantu uburenganzira bwabo bwo kubaho no kubica bakabicira imiryango aribyo bituma umutekano uba muke. Bakomeje kwirengagiza imitwe y'iterabwoba yasize ikoze jenoside mu Rwanda, yisanzuye mu mashyamba ya Kongo, inahabwa ibikoresho n'ingabo za leta. Mu gusoza iyi nkuru yacu, ndagira ngo nibutse buri munyarwanda wese ugurikiye ko igiti kigororotse kitavunwa n'inkubi y'umuyaga. Ibi bihano si ibya mbere kandi wenda si n'ibya nyuma, ariko icyo aya mahanga agomba kumenya nuko u Rwanda ruyobowe n'abagabo bazi agaciro k'igihugu, bazi cy'amahoro asobanuye, kuko bayaharaniye ubw'isi yose yari yabirengagije. Gushyira ibihano ku ngabo z'u Rwanda n'abayobozi bazo bakuru si byo bizazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Amahoro azaza gusa ari uko leta ya Kinshasa yemeye kwicara ku meza y'ibiganiro, igakemura ibibazo by'abenegihugu bayo, igahagarika gukorana na FDLR ndetse n'amahanga, akareka gushyigikira ikinyoma kubera inyungu z'ubutunzi. U Rwanda ruzakomeza kwirinda, rurinda abaturage barwo, kandi ruzakomeza kuba inkingi ya mwamba mu gushaka amahoro arambye. U Rwanda ruracyahagaze bwuma, kandi ukuri kuzatsinda ikinyoma n'amajwi asaraye y'abasenateri babogamye. Mwari kumwe na Pilot News TV nk'ibisanzwe, nkaba mbashimiye cyane ukuntu mukomeza kubana natwe. Murakoze cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza.